Yeah, ali. Praise the Lord. Ia e mono ma whaatalo whaatuli nei a fiafi. Ile mamalu so tatou atinu pele sa mua umwhaiona whaafonga mai le nei a fiafi. Tu e fio le lalolangi o lo e maua mai ele nei. Ala ata ia mate whaatalo whaatu ia te oele sofa pele lavo Yesu Keriso le tatou ali imano tatou whaola. Ia e mate whaatalo whaatu fo i maleuso nei. Ia o na le atua whape fo i o tō whaletua. I so se fata faitaulanga i o loo whaapea ono tō ngā lulue ai wa lava le tau tuaina o le finanga lo le alii ma te whaatalo whaatia te o le nei a fiafi. Ia e whaapea fo i ona mole ato ma alo whaanga whaatalo whaatu i le mātou tima le Embarrass for Christ i au ona le atua o lo whaapea ono ngā lulue mai ai i le whaapea fo i ona tala ino le finangalo po le malo le atua. Praise the Lord. Au na le atua lo ngā lulue mai au kilani. I whaapea fo i Australia. I mese fo le mātou timi Wellington nei. I le sunga le mātou taitai a ulale ma le whaletua i Sunema. Sunga fo i Asoalo. I whaapea fo i le awhionga i Samuel. I Fuima Ono. Ia whaapea fo i le mātou team a toi Wellington. Ia mese lava fo i whaapetoa le mātou whaatalofa. I le sunga ya Mike Beretta ia malifalitua ya Sarah whaapea fo i le au nanga le Global Kingdom TV channel. Whaafetai ai le alii ona o le nei ala leo o lo mamoli atu ai le finangalo le alii lau langi i whaatalofa atu ma whaafelo i atu i lau sunga. Ia mese fo i o tatou sponsors whaafetai tele lava i lo tō wanga le lei whaafetai lo tō wanga lofa i ala lau tō lango lo whaapea ona whaatu mawina i pia la tatou wala leo o lo mamoli ale finangalo le alii le lalolangi. Ia whaatalofa fo i lau sunga lise le sunga le missionare. Ia vi ia le ali ua mwhaiona tātou tātou se to lua mai le porkalame nei a fiafi vi ia le ali i le matanga o fie fo le nei a fiafi mana ia o le tau ia tātou Wellington lise ia le ali i le mawhanawhana ia mesi fo le whaalongoina o le anganga pa i o le ali i le nei aso le tau ninga vi ia le ali i le upo le atua nei aso i whaatalo whaatia te oilo so lise. Praise the Lord, vi ia le ali. So for manuia tusi. Ma lor sei fua ne fiafi patalo patu fo ia te oile uso po le palitua. Ia wa misia fo ile uso ia sune ne fiafi ona onesi fo i fo fuanga. Wa ai ia mo le tsai fo i le anganga faaftai i ia te oile palitua. Awa fo ile sa ilia imale sa pinanga o le tatu polo kalame nei a fiafi ia sa moa na ua watu le matu whaafetai ai o le au amataina ia le tatu polo kalame i le nei a fiafi i le tatalo. Father, we thank you, we honor you, we bless your name. Mātou te pati patia lo whamaloanga nei whaafetai ta mā awa oio le atua soifua o oio le atua i matautia, o oio le tamā lufa, o oio le mātou whaaola, o oio le mātou alii. Ta mai whaatau whaa, lama le tangata, ai whaafetai ta mai i lou, whaonga ina o le whaatau whaa, ina ia abatu se whiau mo lau whanau. Father, I thank you for the Trinity that you have given us to share your word. I thank you for your word. Whaafetai lau upu. Ele ngata ia o inahi ma o ai whaamalusia ai foi se tasi o le awhaiona whaalongolongo mai le nei afiafi. Father, I pray that this word will go with power. I alu male mana la upu and it will not return void. And I pray, Holy Spirit, ini ia efesosoani ia maua taitaina e oe pa le nei polo kalame. Father, I pray ye whamania foi. Wai ma whaiona whaanongolongo mai le nei afiafi. Ye whaamatala atili e loa nganga pa ia. Le mata upo le atala no ai le nei afiafi. We bless your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Yes, amor. Ole. O le mata upu le nei afiafi. O ma sa ili mata upu o te iloa. O se mata upu
e sele au ngā mo I maua. Amen. Hallelujah. E au ngā mo mua le upu ia I maua. Yes. Ai le I whaaso ai nātua. Awa avea fo I la le au ngā o le nei mata upu ia I maua. Ma te fia ai e wha e tu whātu ai le nei afiafi. A tonu. O le mata tali tonunga. Yes. O le a fe soani I ata oe. Ma lo oe fo I o la au na mo le atua. Ma o le au tū la po le mamata upu le nei afiafi. O le tatalo. Prayer. Tusi o te lo o le nei mata upu ua tala noaina malau ngai na so po lai faatino ina I aso taitasi ele ngata ele soifu o le tangata ia ha o totonu fo o le kalesia po le ngali wenga le tua prayer. Amen. Prayer is not prayer is a topic that we've been hearing about for so many years. It is a common topic. Awa ma'au mai nei afiafio. Ma tonu e au ngā moi maua. E au ngā foi. Mo se tasi. Le a whaanongolongo mai nei afiafio. Amen. Tusi, ia le vava ai atu foi la le upu leo le tatalu. No walo lo le sa ili. Ipo ile upu e leni. Ma le upu e peru. Ile vava ai la le upu e peru. O le upu e peru le tatalu. E ta o le tefi la. O le upu le tefi la, e tutu sa le leia ma le tatalo po o lau viinga. O le ese le ngangana sa mua o le tatalo ma le viinga. Ai tasi lava le upu e peru. So it's prayer and praise. Ile upu e peru, o le upu le tefi la, e sau mai le upu le yefa lao. O le upu la le yefa lao ile ngangana e peru. O se olono winga, Fama e te tilo oe I ate oe, e te ilo I ate oe, ma e sue oe, ma e wha masino oe I ate oe. O le winga na o le upu e peru I le tatalo. O le upu la na yefa lao, it means o le wha masinonga. A o le upu e peri palau, o le upu le o le wha masino. Ai te le wha masino se tasi, whamai, e te wha ai oe I ate oe, e te sue oe I ate oe, e te wha masino foi oe I ate oe, e te wha tino inala le te emilia na o oe a, e te iaile mamalu o le ali, o na e wha ai lea, ai e sele maa na ia le wha tino ina e tāwita, e le ngata na sue oe ia te ia, a le na whai I le atua. Ia e sue mai oe I ate au. Whaali mai. Se mea o loo. So le o le aspect na I le ngangana e peru. I le sa wai o le to judge oneself. To look at yourself. And never mai ai tilo loa. Ma e loa mea nai whaale tonu. O na e whaia lea o se le leila. Yeah, that's the prayer. A o le prayer I le upu eleni. Ia le ta watu lanti. Wa le se sela o pronunciation. Ba a uftano I wha Samoa ma e o le prayer. O le upu eleni. It's whaapala ni le upu eleni na o le vow. Vow, ia, taimina, o sau tinonga. Mantu e ta o lolo upu le vow, na te mawhau lola I le taipoi ponga. O le vow. Ma le si upu palangi maua ma le upu le eleni. O le wish, o sau mana onga. O lai te tau tino atu le tangata na wa o si lua whenga ia. I se mana onga I ate oe. Whamai o te tausia oe a. E te tausia au. Ia, o le nei awhiawhia. O le ama au mai a le tatalo mai I tusi, le tusi pa ia. O le foundation na le matala noanga nei awhiawhi. Le ama au mai ni tusi, kai tau mai tusi pa ia. E fesoasoani o te loo se whamanatu. O toa tele. Ele mate le awa o ina se tasi. A o se whaamanatu. Ai ele ei fo I se mafua anga wa au mai ele tuale nei mata upu o te loa e eilo nao nga. Ma o le tatalo la, ma e tu ina maila le fesili tusi. What is prayer? O la ele me o le tatalo. Hallelujah. Amen. Whaftaili se. Ma vi ele li ia mana ia yo lau tala mai ma whaaso mai o le tamata upu.
ile i winga ese o tatalo. Praise the Lord. I lo manatu ile tafesili o ilo ulava malama o malo ilo ile upule tatalo. O le tatalo o po le al tatalo. O le tatalo o le awala lea e mawhai ai ona e tala noa atuai ma e feso o tai atuai lo tama o le laini. Praise the Lord. Ma o te loa lai lava fo isisi awala e mawhai ai ona e feso o tai lai tala noa, lai pe o ta tala noa ngale fai tala noa to tala noa mai oi so if apena le awala e te tala noa ile atua e ala lo te talo e te lo fiso o tai e te fiso o tai to lo ali e ala lo te talo o le o te lo ala fo ile na fetala ile atua ile perfecto Isaia fai mai le atua Isaia vala au mai I mean, sorry, not Isaiah, Jeremiah. Fai mai ya le atua Jeremiah vala au mai ate au ona o tali atu ai le ate oi ma o faali atu ate oi o mea te tele male whaingata o mea wa e leiloa praise the Lord. o te loa ole e tatau ona sila fia uma e Samoa lis ole numera le atua ole numera le ia Jeremia e tolu fai upe tolu so tolu e a foi o le numera na tatau ona feso o tai na vili e tātou e Samoa a tātou le tāngo fia vili numera lea tolu na tā ua le Jeremia e le mawhai ona sila fia e le atua le mea le te manao ai e le mawhai ona sila fia e le atua e le ale mawhai fe ona tali mai ate oe matala noa mai ate oe pe e le tala noa atu ia te ia lai whaatali mai le atua i lau kōl lai whaatali mai Yesu ia te oe e te vala au atu i le numera na hallelujah e mawhai ai ona tala noa mai se itali mai oia ia te oe e tu sai maloma na onga praise the Lord fai mai fo ile tu sia Filipi lona mata upe whawhai upe ono fai mai awana i popole o tau i se mea tasi ia fai lo atu o tau manao i mea malava i le atua i le tatalo whaatonga atoa ma le whaafitai. Praise the Lord, vala au i lo atua tala noa i ate ia i mana onga o lo loto. Praise the Lord, mana ia fo ia lise o lau fai tau, ma lau tala noa, i le tala noa mai le tusa mātaio. Mātaio lo na mata upo fai upo fitu, e se yo fai pe valu, fai mai, ia o tau o le atu. Ona foa ina mai ai lea ia te o tau, ia o tau sa ili, ona o tau mau ai lea, ia o tau tu itu i atu, ona tau ina mai ai lea ia te o tau, awa ai se o le atu, e maua e ia. O le sa ili foi e iloa e ia e to ina mai foi i le tu itu yatu ya te ia hallelujah praise the Lord ia o se vaenga na la fa so atu le se e tu sai male tafesili o le ale tatalo praise the Lord ia ona fa o matoile o se si vaenga lo na lua amen praise the Lord mana ele lo fa so mane ya fi mai o le fiso ta inga o le tangata male atu Amen. Awa ala unga mai le upole atu le tala no mai le atu ia te tato. Au le tatalo o le tato tala no atu le atu te ona e sau no le ia. O le tatalo foi ese foi ona itu ese foi itu ainga tatalo. A o le auna lava o ia tatalo ese. O le tala no atu i le atu. Amen. Pe ona ita o le tu sine fa o le si le Jeremia tolu o mana tu wai tu le pese le masa no so Jesus on the main line tell me what you want lo mo fa tali Yesu how ta o le bala it's very funny because no tilo o le talo o se mea wale ele o se mea na o tonu o le tu si o le fia ngai ngafou. I le kenese le wha, lau whai tau ina te whai upo e lua, ni mai o le whai upo lua onu. I le mea leo le wala au atu. Te ona whetalai mai le tua ia Jeremia, wala au atu. Amen. A o whai tau le tusi le wha mai le kenese le wha, whai upo e lua, ni mai o le lua onu. Ua toi loe a tamula na wa, ua whanau fo e ia lana tamatane,
ma ua whaingoa ia te ia o setu. A wana whaapea ia, ua tōwhia mai le atua ia te au, le tasi tama o le sui o apelu, o le na whasi o tia e kaino. Ua whanau foi a setu lona atali, ua whaingoa foi a te ia o e nosa, o ona po ia, na amatai, ona wala au atu tangata i le suafa o Yehova. Mai le amatanga lava, ile tusi o kenese, na amata ona wala au atu wai, ia tangata i le suafa o Yehova. O le si tu ai nga tatalo tusi lo su e atu ai fo i le tusi pa ia. O le whaatonga, o le o lenga, le whaaperetania o le supplication. Le e maua mai le Filipi e whaafa i poe ono whaapea. Awane e popole o tau i se me tasi. A ia whaelo atu o tau mana o i mea o malava i le atua. I le tatalo ma le whaatonga, atua ma le whaafetai. O lau tala no atu i le atua, e te whaatonga atu i le atua. I se mana onga o ia te oi. E te ole atu i le atua wa lefa mai le tusi. Mai le tusi tispa ia. Ole mai ati a ono o tali atu lea. Wala au mai no o tali atu lea. Ole o mea o matau te ole mai ati a. I le suafo Yesu o te tali atu. O le si te talo, to inga te talo tusi o le whaafetai. Thanksgiving. O le awe leo lau whaafetai. Le maua umama ia le te talo o le ali. Ina ua a o Yesu i ona so ole te talo a le au mai ia le e tau mai o le whaani ni inga mai a hallowed be thy name o le e hawe a le whaani ni inga i le atua o le whaafetai fo i na o le silata i mitu si i le fo i whaava ai i le tu ai nga te talo le whaafetai o le tele o taimi e va pe alo tahalu i le atua ma ta mana onga. O te whaatonga ma o le atu i mana onga i ata i ta. Ai wawa o ina o le atua. Ai me te le whaafetai mo ua mai. E se me te hi whaaso ai le whaafetai tusti. Ia vi ele li ia. Mana i prene sa no le whaafetai. O le mea i ta tau na whai. E tatau ona e whaafetai i le atua. Ai sea, ona le lofo le atua I lo wala whai mai le tae au, ma le tae au, le aso atua, e tausi o le ali I me uma te iai o le whanau I whale a onga, o tātou I whale whainga ruenga. O nei mātua mātutua I maota malawa o loo, so you have to whaafetai I le atua ea, ona o le mālosi ma le ola, ona o le wha mālolonga, ona o mea lava tupe mea ai lava everything anganga whaafetai e tatau la ona e whaafetai a mai fo e se tangata se mea te oe pe a whaapelana wa e fia mana o mea se tupe po se wa awale ai you've got nothing te ia le sawar tangata whaafetai ai Yesu whaafetai ai le atua I lo manatu mai sa le se tupe a lewa alewa sau tangata lea so ele o lef ele whaapela ole anganga ole li ele na ave tangata la aluai ave tupele ya tusi lai le se tupe na sau lo tusala ole awala mai le na ole lofo le li ile tangata le na o sau e mele tupe so e mafai whaafefea ona e tu ua ilalo le lofo le li whaafefea ona ele avea se anganga whaafetai le atua I ona mavenga Praise the Lord. So it's a tau o na whaafetai I mea malava. Pe on whaimela fion pa ia le lidise. Amen. Amen. Praise the Lord. E mana I fo I o le le avio tatou mana o ia mata le tatou whaafetai whaani le enga adoration ia o mai le whaafetai so prayer of adoration prayer of thanksgiving fa mai le koloso I whaafa I poe lua ia o tau whina o le tatalo I masala I lea mea ma le whaafetai mo te Salonia I 5 fa I pasifulu walu ia o tau whaafetai mea malava e ona e sau no ai a wao le whina ngaro leo le atua ia te o tau ia kiriso Yesu. Amen. Ia o e tele atu ai ngā tatalo. Ai wa male o ai nei afia. O le sifo ia pule o le tatalo. Amen. O lo o mai uma o le tatalo, o le whaatonga, o le olenga, o le whaaneneenga, o le whaafetai. O te lo foi tusi.
ia so la o fatua faolaina lo nganga e 5 minute le umale wo umata upu tatalo ai le itai a faila ia fono tatalo ale au lotua o te ofo I tangata le e ato le tu la o tatalo ai na wata matua wata faitau le afima pa ia wata ilo ai o le tatalo ele na le watu mana oma ele na le kala awatu le tua ini maole atu le tua ni meta tumana o ai o le tato fa ne le tato fa afetai o le tato ole atu ma le tato vivi atu ile tua amen ile tua ai te le atu le staff facilities o te mana tua ia te talo lo tina ma lo tama oh kale o te lo foi ai fa pena foi ta te no for ai se ata ta te mata te pia mata le TV wata fa atu ai ta talo lo tama lo tina o te mana o la au mai au le ta talo fai o te lo va ve uma o ina lo nei tangata ele na o le ta talo I mana o ai ta talo male fa fitai male fa ne ta talo le au no ia ta te o toia ia tusi fa fitai lava o le sita fisili o le sita talo lo te loa e se le taua ele ngata I te tonu o le aina a o te tonu foi o le ekalesia o le intercessory prayer pe mawhai ona mai e sau manatu I le ta manatu le o le intercessory prayer Amen. Vi ele li mana ia li se ole taua ia ole siva ina le tatalo wa so intercessory prayer means you are praying to God on behalf of others. To so la ete tu le ba o le sitangata ma le atua o la ete tatalo ma e fesilia tu ile atua mo se fesosoani mo le tangata le ete fesilia tu ma e tatalo ile atua mo le fa malo longa mo le tangata le praise the Lord pe a fai o se mai o lea ete tatalo atu ile atua ile mana o lana fa malo longa ina ia pai mai le tangata mai praise the Lord na fo ile o ta ua mai le tusina fo al apostolo Paulo ya Timoteo mo Timoteo mata o pe lua fai o mo pe na fai mai o le nei e mo I mea uma o te apo ia tu ia fai o lenga matatalo mafaatonga mafaaitailena e sauno ai nei alise mo tangata uma lava so e mana o mia la you know oe pe oe ole ave fe au ale tangata lea ile atua so tangata lava elena se tangata fo ile you know elena se tangata la te loa po se ai so se tangata lava lawa e fa alongo se tala praise the Lord it's a le winga la o fa mtalanga dise na se vatu la o le il temi nei se tuloa lo fa o le example o le fa ta inga o le fa anga yo inga o le tatalo le fai o le afoi o le o so watali e se tama ya onga I le primary so na saula o tu so atole va ya so le alo nele lo va ya so ele o onga le o ya onga le na fa ya onga ona o lai no fole fa ya onga ona ua ngase se onto o le tinga ina fa ma so wale ya ila se vasenga wale ya la se onga la fa ya le fa ya onga le so I don't know him o te le loa le to alua le whaia onga o te le imiti le ai o le tatalo o le mana onga na le tu ile li o le tamaloa le o le te mate tatalo ile li is tamaloa le ina ia pa ia tu le wha amalo longa le li po le ale fina ngalo le atua ia teia e whai ale fina ngalo le atua ai o le tua au ile valea e avatu ona o se tama le onga I ona o lana whaia onga o le to lua lana whaia onga pa o te le losta malo o te le miti ai o tango faatino le intercessory prayer e pe ona o se tasio manatu tu so o le tatalo atua ile li ia lo fangia pe tu sa malona fina ngalo lana fa amalo longa mana ia pa I mai se tamalia ia pe o se o sa utala no atuna ni se ile taua o le tatalo ile ile tuo o ile va ma le se tangata praise the Lord
Amen. Matango fele faso tu sia intercession. O le tua o le ba, mo le si tangata. Mo lo a ia mo lo e kalesia. E le concept le tono le tu sipa ia eskielu ma Isaya. Le na faatunu le taua mai tu sielu fa mai. Ia ni tangata ba ai. E tu lunga pa Jerusalema. E leo ia le ai. E va ai atu lola le tangata ba ai I upe wo o mai le fili la o mai le fili e fa o mai se mala I te tono le ai. O na ili leo le pu. E fa pena umale ngaluenga le tangata a va ai po le intercession prayer. A o laite te talo ina ia fa ai loa mai le tua. Ai le io o mai mala. A fa ai loa mai le tua. Ona fai ai leo se ngaluenga. Ai le io o mai le fili. Awa sauni. Ina ia awa nei fa atau nuina ia polo kalame le fili o mai. Fa pena umale tuo o tatou le vau tatou mo tatou aina. Po o nisi fe o le tatou aina le italia le Yesu. Le I o mai tatou no aina o le fa atua tua. O lo tatou tu le va mo tatou aina. E te lola o tusi o te lo aina. E le o mana na o tatou te talo mo I latou. Ai tatou te talo pe. Talo pe. Ile intercession prayer, ai te vai solo tu spa ia. Na vai le mai na talo ne mia mo Israel. Le maule ne mia mo fai pe on. O Danielu foi. Na talo Danielu mo Israel. Ma fa maulalo ia Danielu ile atua. Ono le anga sala o le nu. O le si intercession prayer fa mai. O isa ako. Na talo isa ako mo le beka. Ona ile fa na le beka. Ia la le mensu. Ia na mawale le tama le beka. So, tu si na o te lola le talo vai unga po o. It's a talo. It's a talo na talo. Langa pe wa ale pe wa ule pe o tinale. O fa ta inga mai la fianga pa ile tua fa mai o e parafa. O lo te talo mo le ekalesi o Kolose. O lo ta ue Paulo e lana tusi I a Kolose. I le Kolose whawhai pa se kuluma ni lua. O Peteru foi. A o te tonu o le whale pui pui. E te ile ekalesi o la te talo ai tu mai Peteru wha mai. O na sa ta talo whaatawa na ue ekalesi o. Amen. O apera amo mo Isamaeli. O sila pie apera amo. E whamania le tua. Ia isa ako, mai ai foi le tofi o isa ako. E manatu le o tama. E manatu au ena I misi se tasi o lana whanau. Fa mai nata talo ia per amo mo isa mai. Fa mania mai foi leo le tua ia isa mai. Le te talo foi a mose mo Israel. Le ta ua le ese tua tolu lua fai po su tasi. Na o nai tangata na le ua vatu ne fiafi. O lo o tu le ba, ele ngata mo le nuu, mo a inga. Ia le mana e foi o le te talo le tama mo le tina, te talo le tina mo le tama, te talo foi le ia tama ia matua mo whana, te talo whana mo matua, te matua tusi. I te mio valua poa o te ia le te moia, te whalongo mai wa ia tu lako te tina, e wala te tono le potu, e te talo mo ta ita, ia te milana, ia le te moia pitenta se lo o langona le pa ia tu te talo ia au te whapetai, ti tilo fo I le tele la vea I mai o le tuelo le tangata au te lona le te talo a matua, o isi fo I tangi tusi. Ai se me tu puna luenga au ata te ia o se me te tau na afia ai lota sui lota wana. Au se fe mai ta ita. Ke ba pia na halulo o manatu I te talo o matua. Ele ngata I talo o matua au ta mama tina matutua. Wale kalesia o lo o ta talo mo I tato I o whainga luenga. Ile nei fo I afi afi. No mo le twaile nga ngal whawhitai. Ia te oele ta maa. Ia te oele tina. O umalau ngā luenga o le ngā lue I ngā luenga. Ma whai o whiau e tele. A o lau ngā luenga o lo whai ele whale ile te talo. Ile te talo po ile whai whiau ma le whale tua. Ile te talo hoi o ta mama tina ma te tua. Whawhitai. I la o tau te talo. O Pray Warriors po ile Global Kingdom TV channel. Whawhitai.
o ele ngata po I le ala leo lea au halu le upu wa halu o atu le tala inga wa tatou le o atu le tino ne tala I atu awa apea ia po kalame lunga le ea o atu ai le upu le atua I le tu o le lalolangi I le tu o le lalolangi ona o le tatalo Amen. Awa na ibutele tatalo intercession prayer le tatalo ai ya ai fa longo lo se tala e pe fa popole vale nai oe se tala mai sa moi ita ye ta ai ngai sa moi ta moi lo mai se tanga ta ye va ve ana na intercede ole intercession e sa mai upole intercede ole intercede fa ole fa tua pe tala fo ina itele fa tonu ele tua ala te ole atu le tua ma e fa manatu le tua ana polo kalame fa manatu le tua la o tama na e fetala e te fa malo lo ye ma ya tama e fa malo lo ya tau no tama tana ya pe so fa popo te tele yo atu le sa ya no ma o mai le fesili lo na lua tu si na sa fesili lo na lua Wow, te loa e te talo, wala te talo ai le tali mai le tua. Ai sea, o le fesili la mo I tātou le nei a fiapi. E whape pea o na tātou patino ina le te talo, o how do you pray? E whape pea o na tātou te talo. Wa loa tātou I loa tu ai na te talo ai. Ia, e whape pea la na patino. Hallelujah, amen. Ia vi ele li mana ia tafsiri li se ele li wai atali tonu e lo ta o mai le ta fasili le ole vai nga mo la li se fatino ino tatalo ila ula fo I su enga ia man o mala malama ia o te fia tala no mo le vai nga le ole eta ole personal prayer ia po ole tatalo le o lava ia o lava mafutanga male atua ia praise the Lord o lau sa elinga le e te whaia po o lau mafutanga tatalo le o lo e whaia o lo e tu ina atua I le atua o lo tangata atua ia o lo mai lo loto atua o lo mafau atua I maulanguna wana o oe amale nganga pa ia o le ali le vale ia tu sa o lau mafutanga le na o lo o whaia I lumo le atua e ta o le personal prayer ia praise the Lord ele tio fo itala no mele tu se mata yo ale se fai upo ono mata yo ono fai upo ono fai mai o oe pe e tatalo inao no atuia I lo wafiafi mapupuni lo na pui ile e tatalo atua I lo tama o ile mea lilo Amen. O lota mafui o lo sila mai ile mea lilo na te avatu faaliali se tawi ya te oe. Hallelujah. Mafuta ile atua ile mea lilo. Amen. Manatua o le mafutanga lilo a oe o lau it's your personal maleatua prayer maleatua ea o le te mafuta le mea lilo pe ona tala no mai mata upoyono fai upoyono ea o fai ai la ile taimi na le lo mafutanga maleatua praise the Lord o le taimi na e tatau ona e fa alongo Hallelujah. Te whaalongolongo le nganga pa ia o le alii. Po le ase mea o le aia whetalai mai ai te oe. Hallelujah. Praise the Lord. You allow God to speak to you through His Word and His Spirit. E te tuule avanoa. Ile vā lea. E te tuule avanoa ile atua. E whetalai mai ai te oe. Praise the Lord. O ina tonu lava. E au mai ai le atua le tali o lo manao. You know, o le alava to inga mana onga le te ile atua. O le taimi tonu ale te watu ile li ile mana onga le te mana oai. Ia ona e tu ole ole no ile atua. Praise the Lord. Hallelujah. Na te amai ai sona You know, tali mai ai te oe. E tu sai ma so mana onga Ona o mai le vai nga lona lua li se ole tatalo le o le ale to inga fatino mai fai ai no mai le vai nga lona lua tatalo. It's a prayer of agreement or a corporate prayer o longa o tatalo le o ni tangata se to alua o ovatu ovatu ni tangata e tu fatasi ile fatu atua matali tonu fatasi ile loto tasi vala watu ile atua yale tatalo e tali mai oia
Praise the Lord, hallelujah. Ilo sunga missionary, I tonu ale apply mai nei o fon tatalo. Fono tatalo o fili tatalo o prayer chain. I te tonu le ekalesia. O te matuata li tonu lava lise. Hallelujah. O te matuata li tonu lava ile meale o le tāu o le mafitanga. Tatalo fa atase le ekalesia po le whanau o le atua. Amen. Wa o le tāu o le momoli fa atase atu o loto tangata. Ile fa atua. Matu watu fa atase o latu manaonga. O manaonga te tono le ekalesia. Hallelujah. Praise the Lord. O te tali tono ma o matino. Ile tāu o lea. Awa o ile la fa atuputele ile fia o tangata. Ile ngata ina fia tatalo. Ai fa pia foi ona lato fa amalolosi. Ma fia e ngā lulua le ngā luenga le atua. Praise the Lord, hallelujah. Ese fo le mana ia lu se you know o upu fa amalosi mai le fionga pa ia le ali. E support ai le manatu le ia le corporate prayer. Na o lo ta o le tu se Yeremia luas fu leiva. Fai upes fu ma le lua o lusu ma tolu fai mai. Ona o tou vala awa i lea ia te au. E o foi o tou matatalo ia te au. O te whaalongo fo ia te o tou. Fai mai fai pesuma tolu, e sa ili mai o tou ia te au. Tou te maua foi, pe a o tou sa ili mai ia te au mao o tou loto a toa. It's very nice. E nei o le ta ua mo le tatalo whaatasi. O whaatasi lu mo le li. Ave whaatasi mana o ngai le atua le kalesia. Praise the Lord. Fai mai fo le tusia ngā luenga mata upu mua. Fai upesuma wha. Lela e ta ua alise, ua fina o pia ila tau nei umalava, ma le loto ngatasi i le tatalo, ma le ai oi. Ea, praise the Lord, e ngata fo ilea na fo e ta ua le tusi lava ngā luenga mta upe lua, fast full ma le lua, fai mai, ua tu mau pia ila tau ili mata upo lau apostolo. Ea, ma futa faatasi, ma le tofingo le areto, ma talonga. Praise the Lord, ia le li, e sele ta ua. E tāua tele mafitanga tatalo. E le ngata e totono e kalesia. Amen. E whapea fo iso si wha lapa tuputonga lava. E mana o mia le tutu whaatasi. Ngā lulue whaatasi, tatalo whaatasi, mafuta whaatasi. E manui, o le manuia le nao le kalesia. Praise the Lord. Ia o sa o whaaso atu na lise. Praise the Lord. I tu sa male manatu lo na lua o le ta Fesili, amen. Mana ia o le whaasua mai tusi le nea fiafi. Ele nā tau le te talo o oe a i le mea li le oe mai le tua. Ai te tau fo ina e awai ati te talo tu ma i mawhitanga te talo. Na o mana tua ila i ele o le whamai i le ngaluinga whamai na lato whaatasi. I loto matasi, i le te talo. O lo ta ua po ele i saia lima ono pa i koe fitu. Mai na fausi ele whale te talo mo tangata. I lima fu anga na fausi ai, le whale te talo e whamai le tua, House of Prayer for All Nations. Le whale te talo mo atunu uma, lono winga la. I u ai tangata te talo ai. Nei whamai le te talo le o le talo mai whaatasi o le prayer agreement. O mana tua lola ia lea o le agreement o wawhai nei. Ua mali malisa ngata o tua whaatasi lua loto e te talo atu i le tua. No mana tua lola i leo Paulo Masila. A o iai te tono o whale pui. Na pepese, na vivii, ma te talo. Ia le tatu te lo mentu. Na whaasa o loto ina. Na whaasa o loto ina la ua au. O lalo te whaalongo atu tusi lau whaasua mai i le fono te talo, i le fili te talo. Ai, o mana tu, o e le tangata e te le tuanga i fono te talo ale tato e kalesia. Ono o te le awa yatu ona e alu lo te mai, ono fo ma lo tina i le whale o le whaida pe alua i lo tina i bo, ono le o le tino, mai o le tino. Ai,
a saulo tama e ta uma mai lo tama tangata lai na watu ile fono tatalo ye le tatai misi lo tu apa ma vai unga ia fa malo o la lo te ata a va lo te fa lo watu e fa so mai le tawo le fono tatalo lo te lo na te fa tino ina Hallelujah. ai me se foi o le melo le fili tatalo wale fa ile tin e matana tina o le tofu ale tina ia male tu la tatalo ai e a matai le is it 24 hour it's 12 hours 12 hour mata ia te o te fia la au te vai atu saule le folanga o lai faile ana pongi me fili talo tina o te lo te lue ia lai tatalo mai ia la o kale fa fitai tina pizza ne e o ti tatalo mai ia au pena ngalo tatalo mai Ole mo sia tatalo. Amen. o te fia a maila o eta wale le how do you pray fa mai ulu atu lo afe pupuri lo na pui ma tu te mana te lo no o mau te tono Jerusalem e olo le sapati o la sto na ilia e se le to otele o e ono a mata mai poles pa leile e be obvious ai la sto na le nga solo to tangata yutaya e o le sunaku e o te talo ta te longo fia la tangata yutaya wai atu malato shawl prayer shawl o to be tala the long ones o tela atala tu le te alua tai le o la so asomalo lo a fai lo te alu o te wai ele te tala ni fale o no te toni Jerusalem le te alu fo ne po te alu te mata le ai tu mai po te alu o yo te asi sa mo po te alu se fa no longo se mafutanga ale au ia fa tu e tutu i awala e tutu i ala mangala matatalo ale la fa mai o isangata o la fima na o matatalo ina i lo mai tangata la tatalo e lo e awali fa ali lo o me lilo awali fa ali fu te tatalo you know for example for inale te lo la o se mai sanga te tono lo ta vale te fa mai oi atua mata te tatalo no ole te tatalo le so lo wai fa matala mai o mana tu ai le tatalo ole tatalo atangata yuta ya tusi e fa tolu le aso na tatalo le tangata yuta ole tangata muslimi e tatalo fa alima le aso a te talo la le tangata yutaya pa tolu le aso e fa sanga i le tu o ia Jerusalem o fea le langi o ia a le tangata muslimi e fa sanga i le te me te talo e fa sanga i le me o lo ia Mecca a e se lo fa fatai i le te talo le Kirisiano fa mai e lo fa tapula ai mai le tato te talo to te lo te o tuai le te talo le no pa e ai se talo te fia au mai le ia fia fitu si wa o maua mai lo fai tawa te talo la fai tawa na tala le mo ti mo te o lua fai foi palu o le nei o lo mana au ia te talo o tane i mea o malawa o lo sisi i luna o lima le anga sala ma ia le ita ma ia le masalo sala lono winga e ia te talo e te si ia o lima o isi te talo e te talo to otuli e le mana i o le tala noa mai o le tusile a Paulo ia Timoteo fa mai a si o lima le anga sala a fai le te anga sala mo ia e te fa to ese ia fai lo te talo fa mai au foi te talo pe e ita mai au si o lima pe a ita mai au foi le masalo salo Fa ma wala lo mo tatalo ese le ia o mai tawa tu foi ese foi fa mai foi e so no fai pe sul valo mai ia o te talo i le nganga ia so malava Wai fo e ta wale tu sina fa mai o isi te mi ta te leilo ai upu e ta te talo ai ai sauli nganga e fe so ani mai ia ta te talo o le si fo e talo tu si fa so ele ta o mai ele ta sililia fa mai talo i le suafa o Yesu pray in the name of Jesus lela a ta pai fo ila i ile fa anga fa mai e te talo mai
I le suafa o Yesu, o le suafa o Yesu. No o tali atu lea. Yeah, amen. Praise the Lord. E ile si fight au lo te fia vat. Ai va tilo fo ila ile famai. Tātou te tatalo. Tatalo ile fina ngalo o le atua. Pray in God's will. Yeah. Yes, God. Mai leo fe o fa mai le mo tu si mo su po vale foi po lu fa mai. Ona fa lo ai fo yo na lima ile langi mai ia tatalo. Fa lo lima. Mo le ma sani na ta vai so no le kale si a. Ai ese tanga to lai tu lo fa mai lo la ile o fe fe a. Lo mai le la tai lo la e fa lo a si tanga ta so e nga tatalo a. Ai o le me ta ua o le tatalo. O le loto e te tatalo ai. Oh, yes. Pe si CEO lima pe le si CEO lima pe pupula o mata pe mo ini ala e te tatalo mai le nganga ma le loto ma le pama o le e taua na. Amen. O le taua na. Pe iso fa pupu tu si e tele i watu. Le ai tātou le la tā watu le sita i le si mai ngol tā tatalo. Amen. Praise the Lord. Ia malo lava o le lawa ta watu i tatalo e tali mai ai le o le tatalo o le pe o le o tau atu le tatalo a le tangata Moselemi ma le tangata e peo e whatapula e tatalo whaatolu le tangata e peo e tatalo whaalima le tangata Moselemi tu si ai ala tangata kirisia e whaafia na tātou tatalo. Oh, hallelujah. Ia tia ulise. Ele te tauna whaatapula aina. Ia tailo iai wa ese tali tonunga. O te mafau i le alofa o le atua. Ele whaatapula aina le alofa o le atua ia tātou. Tatalo se kone minute i tūla aso. Masina tausanga. Ele au noa. Tatalo ele au noa wa pe o si vaenga na ta o si vaenga na o pato tafsiri lona lua. Yeah. Praise the Lord. You know, pe le ese tupe, pe mai, pe malolo. You know, manatua pe ale atua. Yeah. Awane I fa na o le taimi wa wa tele mea. Oh yeah. You know, awane I fa na o le taimi wa le se mea. Ona e mana tua leo le atua. Amen. Ai e tatau ona mana tua le atua I taini malava o le winga na pe o le winga na le upu tatalo leo no tatali tonu na sila fia uma tatou Samoa ia tatalo I taini ai bese ape pe le tatou te mana malamo na ia tatou matua na ia tatou matua matutua e wai te fatu le se o te mana tua na ia matua I lo la soi fu matutua le sai ai e memu ala mutu taimi e tala noa o le tatalo o taimi ma te whaalongo o te le potu po le you know la mana ile momo le po le lua tolu fa veao o taimi na le te whaalongo tu la usu mai la pese le tatalo le you know la watu fai penya la fai le lotu fo le tai au fatu afia la mai pe la fai le lotu ile po le amo you know le family le family devotion you know every time kaini te ka longo atu ai le tata so pe fo la ole walu I tau mai fo ia ma tau le fana ile taimi ele au noa le tatalo mana tua pe le I taimi fai mele le tusia Amele tusia mo te Salonia 5 fai upe suma leono o suma balfa mai ia o to sanga oli pe lava ia tatalo ele au noa ia o to fa fetai I mea malava wa o le fina ngalo leo le atua ia te o to ia Kristo Yesu. Amen. Praise the Lord. Sa mo le tunu pele ia tatou nau ile atua ia la ile tatalo. Amen. Awa o tasile na upenga malosi le kerisiano. Amen. O leo langa fia sa ile tatalo. Amen. O lo ua mai fo ile tu se kolose le peona ta ua a kolose na fa lua fai pe
whaipelua o le tolu. Ia o tau fina o le tatalo. Ia mataala I lea mea ma le whaafitai. I nā tatalo ia mo I mātou foi. Ina ia whaavanua mai e le atua se whai tatoa o le upu mo I mātou. E se le mānei o awhionga le li. You know, o le whaamalo si au fo I lea ma se lui fo ia, you know, ia tātou. Tanga ia te o tō o lo whaafunga mai. E mai se fo I maa ua. O lo pe ona maa mai ale nei mata upu. You know, e lui fo ia te I maa ua. Ia, you know, leo langa tatalo. Aua nei man misi le tatalo. Aua nei atonu e misi ono le pisi. Pa e ile taime te mafau I le ali. Ma tu ulo wanganga malo loto I le ali. O lau tatalo leo ale na nai fai le atua ali se. Ia pe o se. Fa so atu le nai le ta. Amen. Whaafitai lawa tusi pa wala le si tusi si mai tusi pa i o te pia luka mua mua whaifitu walu whamai. O whetala atu poi o ia le whata oto ia te lato. Te talo so. Awa le whaamai vai. Ia te whaalongo la. E se kaukara so oa. Ia e le mana ia le tato tala so oa. Le tato talo so oa. Whamai le o pia whamai te talo so. No inga tato le kirisiano. You can pray from when you wake up until you go to bed. Te talo e lea noa. O isi taimi e langona ia lau leo e lau te talo. O isi taimi e le langona ia le lau leo. Anai te talo lo wanganga lau loto. Ai whai au whi au po au kuka. Po le te awe le te awale. Le te lunga i le whaida mo ini o bata au. Anai te talo. Amen. E whaatapula ai te talo o isi talo tununga. Ai le whaatapula ai te talo o tangata o Kirisiano. Amen. Pigi ele atua. Amen. E whaatai lava ai tusi. Well, le wa tata whaalongo le tele o te talo o tu inga te talo i te talo ai o le loto te talo ai. Ai o le fisili la muli lava. O a te talo. O ai tu ai inga te talo e tali mai ai le tu. What kind of prayer does God answer? O te loa e talo te talo sanga. Ele I tali mai ele tua. Ai fo e talo sanga wa tali mai ele tua. Po e so manase faali mai I te talo e tu inga te talo e tali mai ele tua. Amen. Hallelujah. Ele li mana ele le fesili li se wa e pe ona e sa noa. You know, I tatalo e tali mai ele atua, matalo ele tatali mai ele atua. Langa ele mafuanga Praise the Lord. Ole tatalo la, ole tatalo mua. I lo langa I loa, ma lo tali tonunga. Ole tatalo lea ma le loto fa atua. Amen. Ole prayer of faith. O tatalo, ole tatalo e fai ma le loto atua, ma le tali tonu atua, ma lo tali tonunga atua, e tali mai le li. O lai te tatalo I leanga nga atua ma le whaamaoni. E tali, te talo whapena. Oh yes, o te mauti noa lei, e tali mai le ali I lo mana onga. Whai mai le e feso e ono whai upesfuma le malu. Ia o tau tatalo I leanganga. Ia so malawa I talonga, ma whaatonga uma. Ia o tau mātala pea I le nei lava mea, ma matua tau sisi le whaatonga mo tangata pa ia o malawa. O lo tala no mai fo ile tusia e peri suma tasi. Whai upu mua ma whai upu e ono lise. Whai mai o le whaatua. O le whaalango lea I mea ua whaamoe iai. O le mauti noa lea o mea e le o waaia. O le whai mai le whai upu e ono. Lea I fo se whaatua. E le ma whai ona fia mai o ia. Ea. Awa tatau I le aluatu I le atua. Ona talitonu o loo soifua o ia foi na te tauia mai o matua sa ili a te ia. Praise the Lord. Tatalo ma le whaatua. Lise e sele nei o le tangata I ola. Whaatua I le ali. Oh, praise the Lord. E na te mauti noa le leilo na atua le au ona iai. E au maia le tali o lona mana onga. Awa a whaina o tatalo. Ai le se whaatua. Nai maneno le man whai upe ono. E matua le fia le atua.
Matua le fia le tua le tangata ele se fatua tua ia li ele ali praise the Lord mana ia fo ia la faita watu li se ile tusia ya kopo lima fai o pesuma tolu se ia o suma le ono na o lo fa matala mai ai vaenga e tatau ona fai le tangata ia fai mai atinga ina so oto ina tatalo ia a fia foi ina pesa ia a mai foi so oto a mi atu to ino le kalesia yo mai tatalo mo ia praise the Lord ma fa au ia te ile suafa le ali e Yesu Kristo praise the Lord o tatalo fo ia faia ma le loto fa atu e fa atu ina ile mai ia e fa olaina fo o ia le ali Yang ta fo le fa mai o fo ipe anga sala e o fo ipe anga sala tangata e fa amanga loina i tatou le tua ona fai mai lea ina ia fe faali ia o tau sala matatalo le tasi mo le tasi ina ia fa amalo loina tatou praise the Lord hallelujah na fo ilo ta ole ile mata yo lo suma tasi fai upe lo skulu o lo suma lua o mea o mafoi to te ole atua ile tatalo ua faia male fa atua e maua lava e o to amen praise the Lord tatalo male fa atua hallelujah praise the Lord hallelujah o le si tatalo lo te lua e tali mai ile atua amen sorry to see you te lua na ile sio manatu o isi tatalo ia mana ia le fa aso mai o ile mana o ile tali mai hallelujah yo le si fo ile le tatalo so le se o le tatalo fa tawana o le sina to ina tatalo na fa ita to fa tino ta ina ia tali mai le tua Samoa afa pe o Yesu mana onga lilo po so mana onga fa pitoa wa levo na etu ile ile mesatali te lola la fa malo sia te ole fia fine praise the Lord treva ayane po yeseme o misi alise po yeseme o misi wa mafua yona le tali mai le ali hallelujah praise the Lord po yefo seme o fa le ton wa ile va o e male atua ba ai po o misi lo wanga lo to fa tua lo wo langa fa tua ba ai po le ale miele nai puniti ai le va o e male atua praise the Lord tato wo ile atua male loto fa amawalalo amen umala ona to siaki va enga ia ta we ta ono tato fa ia tatalo no tato to vala aule ile ali ole atua alofa muti vale tele ngeselo na to asa tumu o ia ile alofa male alofa muti vale praise the Lord awa ole sa ili maua ia ole tu itu ifoi to ina mai ia te ia hallelujah bi ya leli awa ele ya senga ole tato fa tawana ole tato tatalo leli praise the Lord male tama titi alise ya wale pe ma sande ma to ya wa faifa na se tilo wa te lo le ona vinga la tama se mea vinga lava tawana fai lava lona fa so esa mai tawana mai ya se Italia to le mele mana o so once ala Italia tama titi na uma fo ila lona fa tawana mai fa pena uma fina ngalo le tua ya tatu Samoa praise the Lord emana ole tua tatalo awana fa tawana wa mea o lo mamafa lo mafafa o au mana oma hallelujah tali mai le tua pe a fai tatalo mali fa tua tatalo mali fa tawana ai fo ilava enga tata ona o fai pe ona taua praise the Lord siaki po yaini ne o fa le toro mafuai ona le tali mai le mana oma hallelujah praise the Lord amen thank you hallelujah o te lo ata o se mama le tata mia ono le tani o isi tatalo tali mai le tua hallelujah o le tatalo le tangata fa maulalo oh yes fa mai le lua no fa inga tu po fitu fa se fa a fa maulalo lo onu wata o lo ingua mala tu tatalo musa ili ya tsao maliliu ese yo la tu ala leanga ono o fa alo moile mai le langi ma fa mangalo la tso masala ma fa ola ina lo la tso no winga liu ese me atato ala leanga a tato tatalo tali mai le tua
te whaamangaloina tātou na sau. O le si tatalo le le tau le whata o tō whamai. E whaafofonga mai le tua le tatalo le tangata ami o tonu. I o le ami o tonu, o le tonu o le wā oe ma le tua, o le tonu o le wā oe ma tangata. Amen. A whaila lai te loa le tonu le wā oe ma le tua ma le tangata. E tali mai le tua i au tatalo. O lai whamai foi ia le momo pete o tō petulu a wau fofonga o le li. O lo whaasanga i le ami o tonu. E tali le tua i le tatalo o le tangata. Ami o tonu. Amen. E vea fo ila ma se whaamanati a te tātou a. E le tātou ngā luenga tauna i te tātou i tonu i tātou ami o lumo le tua. E le ngata i lumo le tua o tangata poi. O le tātou te talo atu lea. Whamai, e whaafofonga mai le tua, matali mai. Amen. Ia pi ele tua. E titilo toi, tele foi tangata wa tali le tua ia la tatalo. Tatalo a Hana, tatalo a Esekia, o le tatalo a Keo o Cornelio, o le tatalo a Paulo, o le tatalo a Isaako, tani yenu tabita. A whaila na tali le tua i tatalo a tangata o lo o ta o le tuspaia. E tali fo ile tua i o tato tatalo. Tu si vi ele tua, vi ele li ine afiafi. O te whakataia ele tua, ele ngata ele a o ina o ita ue le tatalo. A o te leo fo i wa avea fo ile ma se whaamanatu i eo mawhai o na whaanongo mai ne afiafi. A o le tato e ile wha umaina o le tato kalami ne afiafi wha malo lapa. Pe iei si Malela ta te wha umale ta mata ukule nei afiafi ia malo le msai sa mo. Alela wha umatu ma por kalami. O la ofesili a oe tusi. Ilo oe o langa tatalo. E ini tatalo. E ini le sona i te fia whaasua mai ai. Mo i mātou le nei afiafi. Hallelujah. Ia le li a whaftaia i le li i le tamata ulisi. Awai e sele o se mata uku e sele o ngā e le ngataina lu i tau nei fo i le mamalu lau whaafonga a se tatou atunu. Ia e mesela fo i o ta ua ia o tangata o na le li a ia. Pai se lo o te mana tua i le taimina o whatu ansaua lava mai Samoa. Ia o saulea mai Samoa uno fo na o uso mo to tele o uso mo to ngane na no fatasi o te saula o te lotu e fakasa Samoa o te saula loa wa ya na uso mo to ngane le lotu le ata to pe ona ya o te va ai it esele fia tatalo e fai fono tatalo e fai la tu vi inga e mafuta i taini uma lava i mafutanga ale lotu i fai fono tatalo le kalesia o aonga tuspa ia so se mea e esele fia o la tau e mafuta o saulo lea o se lu ia te o tilo pe ai le la tau lo lato fia i mafutanga tatalo ma mea umale kalesia ya o fia i fo ila amata una tata e toi malo ma fo ile o te mafuta toi ma se ia o mai lava la ile taimi le nei o lo ola pe le fatu le ana toto o lo tupu pe le ma fo le taimi le ana toto no mai ma ai ma halu fo i mafutanga le kalesia praise the Lord ia o ina o lo o me lava le taimi nei pe o se mea Somalia ia te au lise pe o se mea fia ia te au lo tatalo lo walu i mafutanga tatalo pe fo ne sa noa praise the Lord mafutanga tatalo le kalesia it's something that I'm looking forward to it. Okay. O te mana mama e ti ngale le lava va ti ngape malu lu pe timu. Oh, hallelujah. It's a langona. You have to go to Ifalisa. It's a tau ona e halu Ifalitatalo. It's a tatalo, tu fatasipeya o le ta corporate prayer. O le fono tatalo atangata, talitonu,
tangata le kalesia le tele tonu ma fa'atua ave fa'atasi si fa'atasi mana onga le kalesia ele ngata i mana onga le kalesia e fa'ape fo i mana onga lava ta ita lava ia e tatau ona ofa i tatau ona e alu le falsa o se mafutanga mafanafana ia ole la o mala le taimi nei pe ona uta ua ese lo fia e tau ia saulunga tato screen from tatalo es faraile o le fitu le fiafi po le alava o onga tuspaia ia ona o le tatala no le tatalo pe fo ila o mana tua fo ila fili tatalo le kalesia ise it yasola taimi la oka so look forward to the fili tatalo praise the Lord. I don't know lai loa e mai tau e ni tangata. E hamu ave o mese o whanau, o la ite sa whanau e ave e uta o lato moenga o ia afu o alunga. Se tu loa ana le whafonga Samoa. O lato palani keke, matches. E ave e whamu moe le hall. Ona ole o te alu o te fia awai wa e amata le fili te talo le kalesia se fulu le po ai uma le ono tai o le po atoa te no le se te le na mona lo vai te le na mona Sofia moe ona ese ala wa tu fata si le kalesia o pese o vi inga o talo ngai le vi e tela ngona ya lo malo si fale nganga o le temi fo ile la te sa ili o e pese o e vivi o e tatalo tu watu lo tu le li hallelujah o le te sa ile baptisonga le pa ia o e no wa temi la le tu fita o fao o tangata e o mai le to atelo tangata e o mai fita talo tangata fo ile fenga luenga po ia na le watu fo ile po na tangata le va ma fenga luenga va viao na le watu pe tasile tu la lua to e ol fale o mo moe wa life e usu va venga luenga o ta itale ta te fenga luenga le sto nai oka oka so fia e ta pena se o lo fia e ta pena la fana na tu le fola la to moenga tono le hol e fo fola ile kona le e fo fola i moenga tamati ale taimi le na wala wata ta pena fia la oi le te halu e te fia maua se fa amanianga fa le nganga e te fia mana o mia le baptisonga le nganga pa ia praise the Lord lise ai ese fo ile le taua le taua o le mea lea o le o whaatasio te talo ma le anaponi. Ea. O te matuata li tonu lava o le vaenga lea. Hallelujah. O le o wafo ila e te sa ili le anaponi. E te sa ili le anaponi i le ali i ana whaamanianga whaaleanganga. Ina ia e maua baptisonga le nganga pa ia te fia mana o nia whaamanianga le ali i loho la i tupu pea lo malo si whaaleanganga. Ea. So o le mea na leina e tatalo. Ona e alu lea ona foi na elena e sa ili na pongi ona e alu le fia le la walu mafutanga tatalo fit tatalo o le fili tatalo o le prayer chain so every hour I want to pray kinga le foi le fili le se I want to le fenga foi la fili tatalo le kalesia e fai group pe o le grupa o te lavou o le grupa tina o le grupa tama ia e tula ato e tatalo e tama ia ona whaalonga mai lola tama wa sava vale tutina it's a soa like 5 minutes apart ia soa le tatalo o te lolo tina whaalonga mai fo leana tama lo pe pesa tina ia tutulo fo ila tau ho tua le hall ia o fo ila tau ele motu ala tatalo ala tau fo tua le hall o le walu fo ila le tu watuli fo ila tu latina fa pena fo ila fa longo mai fo ila tina wo mai la tala vou tonu ia na fa se et fo ila tina alu fa tasima tamatu le hall ai fa wa pe le mafutanga la tala vou so o la fo ita talo mai tamama tina tu le hall ina ia maua le mafutanga la tala vou le nganga pa ia oka se mana ia lise it's a challenge oka se o se lui tau I lo tau langa sa ili ali ese lo fia e o mai e mo ia ite e ngalo ile tatalo pa ia I peila fa teta ia fa pe o tae au ia tati ala foi wa tatu wai so o lala wa topela nga yo so ele I lo ma fofau oh thank you Jesus
ele fa pena o le mo ini o fonga e fa ele tatalo fa fetai ale ali o talo ale ino talo e tauni ala fa fetai le i mo le sofo e o mai fa fetai le malosi fa fetai le ola le la walo tfenga luenga le la o fa na le onga so let it tatalo e o le me fo la e se mana ya dise o le lu i fo ia o le mele o le tatalo pe a o ta vale o se lu i tau fo ile na mai ati ha o fo i la o tilo ia i le o ina fo i o te tono le kalesia i sa noa ia le tama fi e te talo i te tono ta so se mea te alwe i faila te talo tono ta vai ile na fa peolo ile na o fale ile na o fenga luenga o se mea te tono fo ta vale se o le fo ila o te tama fai la vai fai tu langa na ona o la te e fata o le tatalo ona o le alofo le ali praise the Lord you know ele te tau ono tato te o no ina le mafutanga tatalo ona o tato te mana tu natu i manuia o le ali ma le alofo le ali le o tato wola le o tato manuia le me tau fai tatalo i le ono tatalo ma le fatu atua tatalo i te ni uma e tali mai le ali praise the Lord ia o sa o faso atule na lise hallelujah praise the Lord after to see me faso ne ya ano le tatu o wa ila ya na wa oina o ma tsue te talo sa fenga tsa ona fati no ina le talo e pe fai no fi isi sai mi pe ata ana foni wa e sa ana foni lo pe wa wale sai what's the letter fi te talo ya ina wala wa oina o matu le se talo fai matu tanga talo le ono le sai al fitu la fia i ola se mo walu ese ai tau sanga ina o walu ai Israel wa al ese mamatu wa o lo te talo wa o lo fai le me se ai ni ata fa pizza o lia te le toi bili me o matu e te talo mo te le o tai lo fati no le te talo ai mana ye o te mana tua fi te talo e tono le ekalesia I thank God ele ngalo eta en o te mana tua la ele konfernisi no waluan ai pisili maile failaunga ole wa mailo langa satala because ole o ya una semina ese lo fi fai taule fi ma pa ele tua ese lo fi vivi ai o tele fi te talo no lo o sa lo le mel ko pinisina ole tau talanga a feel prinko so lo malana tusi ile te talo la titi o tusi o se peo sa uluina po se challenge ya te oele te pa lo mena ya su e lava o ya te oe o feo le o lo langa fa nganga o lo mana o mia ona tupu a fai ole te talo ya viele nei mata o fu fa malati ya te oe a pa te fi te pipi te fi te fa longo i lau te fi te fai taule fi fa ia ai te le fi te talo ole nei mata o se fa malati ya te oe ole wa nga ya ma fa malati ya ma anga ya te oe tu si ele te talo e se lo fi o te oe se fi o le tato ama vera for Christ fa ele fa i una ia te kala ole te talo le fa e ma waile ava no e ma te mo ele ne ia a fai wa e fa no mo mai ile ne ia wa i lo wa toi na o mere toi fa fo wina o lo mata po oi foi e fo lo fa lo mo le ne ia e fo ia te oi fa lo mo le foi so ta inga mo lo tala no ile tu ole e ma wele ava no a fo wa fa lo mo le ne fi ua lui lo loso wa e fina ngalo e te talia Yesu a wale te talo ole tala no atu le tu a pe wela ngona le mea wa ese se ai mele ansala e sui natu ile sui atu se fele te talo mo oe you mean mo le lava tu yes hallelujah praise the Lord ia ole sa pena tatu te talo le fautanga le te talo le o laulava ta tinonga o laulava ta tinonga o lava ile tua le au fotu lo tangata atua muia e ala ile talia ina le ola na fautanga ia ai
whatatai mai upo te talo. Lela o Samia, ia e whatatai mai upo te talo. Praise the Lord, hallelujah. Lo wali ia Yesu. Lo wali ia Yesu. Ua o sau ia te oe le taimi nei. Ua o sau ia te oe le taimi nei. Ua o iloa wa o le tangata ngasala. Ua o iloa wa o le tangata ngasala. Aina e maliu mo wa o ina ia o mangalo. Aina e maliu mo wa o ina ia o mangalo. Ma o le taimi nei tama. Ma o le taimi nei tama. O te tatala ina atuai lo nei lotu. O te tatala ina atuai lo nei lotu. Ina ia e a fio mai ai. Ina ia e a fio mai ai. Ma fio tu mawai. Ma fio tu mawai. Ina ia a vea i fo ia au. Ina ia a vea i fo ia au. O se tasi o lo malo. O se tasi o lo malo. Vi ia oe tama. Vi ia oe tama. Amen. Amen. Lo mātou tama pa iai. Le o lo a fio le langi. O e sila fia mai ia fia fitama. Lo tū lau whanau ue na tatala ina atu i atu o ia fia fitama. Ina ia whaau whale ue le li o le ola i tatono la tū loto. Ia li ia tatalo atu i lau fio na ia fiafi. Ia e whaamanuia ia te i la tau tama. Whaamanuia ia te i la tau mo la tau manaonga. Ta i to atasi tama. Ia whaamalolo yo la tau tino. Whaamalolo yo la tau mawhauwhau. O ani mai tama. Whaamalolo lau whanau. Le li ia oi fo isi tangata na whaiale nei tatalo. Ai umana o mia ina ia toi whaafowina le mawhtanga ma lau fio. Tatalo lava ma le whaatau anau i lau fio tama. Ia whaamanuia ia taia. Talia i lau fio lau whanau le li ia. We ua ofo atu o la tau olanga i lau fio tama. Walo malo mātou atua. Tatalo le li ia lau fio whaamanuia oe. I nai o se mātou atu no o sa mo i la tau o malava o in whaafonga whanunga kumania fiafi. Ia mawalunga lo vi inga o na ulu siwa kui si kuri sa wala tau tatalo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Whaptai le tua pēwhina e tatalo mai le tatalo le a. Mei ei fo ia mea e tatalo na a. O le whaitau la fiua pa ia tua. Yo le whaatino ina leo le tatalo. Ia masaili se mea e te alu le e te mafutai. I mai tapua ina i pisosoani i lo ola soifua whaaleanga. Ai whaamania le tua i te o tolo. Se upofai o sasi i la maua. Whaaso aso nea fiafi. I whaamangalo mai a ona whaatau wha. Ai ma ua tatalo mala ua ma ua mala onga. Ia se mea ngā mo oe malo ai. Yo na ngā mo i maua, mai te tali tonu, e a ngā fo i mo. Ia whaapitai fo i le Global Kingdom TV channel, na o nanga le soa tau mo ki riso. Ima mo le soa, matua maa whaanga, le matua tai tai, ma le whai tua ia, ula le masu ne maa, ia le wha maa lolonga le tua le matua tai tai, ma matua misia lava ulo, but we will see you soon. Whaapitai fo i le matua whaathengainga, ma le whai tua, ia me se fo i ia, le ia tama malo lo ya mama jet a fele la a me se fo ia le tapo inga le sato to ina ya so alo pa fetai lava a te talo mo i ma ua a ya so alo me se fo i pa yo i sa ilia i neva ya so thank you for your prayers, thank you for your encouragement. I fa fetai fo ia te oi o lo ma futa mai a ya fai ua wale lo ato ko mengi ia o te loa ia i se te mi papa ia tuai a fai na sau pisi ia na ia hasta Mike mai le tali tuai ia ai fa mania le tua te mafuta mai fo ia sa o luma nai i le si fo i fa poponga la o nanga ale so atango ki riso ia o tu si fia moli no lo fa anga ele fa i wina sa kala me te tano ia o talo fa anga la banda mo moli se tatou atu nuu ia me se fo le kalesia ia male tatou so atango ki riso ia me se le sunga ya Mike mal fa tua aftai mal o nanga ia le Amen. Ia lela o pai wina i ta uile te talo. Aftai te ma wai uman mania le polo kalame. E nā tia le whaatau wa au. Ai mai tu te tali tonu wa hanu lau upu mani mana. Wha ma ngalo le ma au nanga o le nganga ni lea fiafi. Ai i wha ato atua mai e loa nganga malo. E loa nganga pa ia. I wha manino. Wha manino a tili i e o ma i laua fia ma pa ia. I e o ma wha
whānaulogo mai. Whamania I lau whanau, whānaulogo mai. Whamania le masatinu o Samoa. Whamania le ia I lau nuu o Israel. Whamania I e o pupua ngātia. Whamania fo I le tuatama. Lea o nanga a le Global Kingdom TV channel. Ina ia so o le lalangi. Molo tala le nei. Father, we thank you and we pray this in the mighty name of Yeshua. Amen and amen. Amen. God bless. God bless. Fasifua. Talofalava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu ne fiafi ngo sua la ulu. Le fo matamua sa longa I fo fanga I ampalauri. Ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua I Israelu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tantonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua. Ia ele se taimi. Po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea. Lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe. Le kātu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga. Ia e se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ina utangata ino tu mo vai le monga olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le monga olive e fa fia ngai male malu fo ile Samoa a e fia I loa tili nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia loga no le leile tatou te malanga tu ai ia Israelu awale ingalo ia te oe famlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia fuanga fa so tai purenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e lo so noa awale ingalo o se fia nga telefo ilo nei tangata ona ele tasi se site o lo fa pena ona tala no matus pa ia o tau sanga malava ia loi malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le men la fia ile nganga mi sia I lupa ia Samoa ta pena le lua fe lo lima o ina te lo polo to e tul maua olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia fungia le tua fa ia fo fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Have time. Hello, Talofa Lava, Pulavinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. And the experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect.
it's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom talo falava ko pa ang to Klopo TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga isala elu ia e sentao so ole atua ia o se mesa famani na ia ole te la me le uma ai o se o le mango fua ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ile tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ile tu nganga luenga ai o lo sila mai mo mai tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Klopo TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia te te ne mo finish fa mo yang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. Talafalava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ile liisa manoa te malanga atua Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese foli faitau le fio ngale atua ia ese foli va inga ina walu ma va ai matula ele ia tele lava ni luitau na o mai ia ai pe lava ole na o vai ai le vai tafe o Yordana ia ole vai le sa baptiso na ai Yesu ia ole sa fatino ai la mato baptisonga to tele mato limas fulu
fa i mātou sa whai e mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga pe ona mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai i le atua, le ia wanoa tala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia lo wanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wanoa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Yesu, amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafio te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. Ilo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Pa ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.